Bakwethu siyalamukela kuhlelo lwethu amaviki ngamaviki lapho esixoxisana khona ngezindaba ezimnandi ezivela eBhayibhelini kuhlelo lwethu oluthi buza iBhayibhili likuphendule. Ngithemba ngilithola liphilile ngemakhaya lapho lisizwa likhona. Sithemba ubana siza kuhamba sindawonye. Ngihamba labafundisi bami ababili, abafundisi bakoMpofu, impofu specialist ezimphahliliyo namhlanje njengansuku zonke. Ngicela bana basibingelele abafundisi. Bafundisi siyalamukela. Siyabonga. Salibonani balaleli. Siyalamukela kusifundo sethu sakuyona le iviki okhulumayo ngumfundisi uMpofu CK. Salibonani balaleli. Sibonga uThixo njalo ngokusihlanganisa kule iviki ehlelweni lethu buza iBhayibhili likuphendule. Siyabonga bafundisi. Siyabonga balaleli lamigama ngumfundisi uEsindlovu kwamaviki wonke. Siza kuxoxisana labafundisi singakayikhatshana abafundisi sifisa ukuthi sikwenze kube sobala kubalaleli ukuthi kuvike liphele besixoxa ngendaba yabaprofeti. Kuhle ukuthi sikube kube sobala ukuthi abaprofeti bona ukuze babe khona yikuthi kwaba lomganga lizakhumbula abalaleli ukuthi engadini yase-Eden uNkulunkulu wayesiza akhulume lo-Adam lo-Eva. Kodwa ngenxa yesono ke kwaba lomganga kwasokudingeka ke ukuthi kube labaprofeti. Isizathu sokuthi sifumana abaprofeti eBhayibhelini. Sixoxa ke ngabaprofeti abaseBhayibhelini siqathanisa lensuku zalamhlanje ubana abaprofeti esifunda ngabe eBhayibhelini labo esibabona namhlanje kuhambelana ngaphi kuchiyana ngaphi. Ngithanda ukuthi singakafiki khatshana mfundisi Mpofu akusibalele incwadi ekaPaul ekhuluma ngendaba yabaprofeti kumbe esiprofeti. Siyabonga sifunda KwabaseThesalonika bakuqala 5 ivesi ngu20 lo21. Ithi yona lingadeleli ukuchumayela. Kodwa hlolisisani konke libambelele kokulungileyo. Yes. Abalaleli bazakhumbula ukuthi sichasisa ukuthi kuyini umprofeti saveza ukuthi igama lokuprofeta lokuchumayela liyahambelana kumbe liyafana. So iBhayibheli yesikhiwa ithi do not despise prophesying. Le ithi lingadeleli ukuchumayela. Ulokho kufithizela ukuthi ukuchumayela lokuprofeta into yinye kumbe into ezihambelanayo. So lapha sifundani umuntu angabuya ethi umprofeti singameyisi. Kodwa kuthiwa sihlolisise konke bese sibambisisa okulungileyo. Siyabonga mfundisi. Sikhangela khonokho bafundisi lamhlanje ukuthi kukhanya eBhayibhelini la kuTestament elidala kwakulabaprofeti beqiniso labaprofeti bamanga. Sifuna ukuthi sibaqathanise ngoba yizo imbaqa ezimbili. Kuthiwa ingxenye ezimbili zecoin. Anti ukuthi kulamanga leqiniso inhlangothi ezimbili nasindebele. Inhlangothi ezimbili. Ake sikhangeleni ke indaba le. Kule ndaba engumbuzo emfuna siqale ngayo mfundisi CK lapha ukuthi umprofeti wamanga eBhayibhelini wayengakhuluma izinto zenzakale yini? Ngiyabonga mfundisi. Ukuphendula lo mbuzo sizafunda eBhayibhelini kuDuteronomi ngu13 sikhangele evesini ngelika 1 kusiya kwelika 4. iBhayibheli ithona ke uba kuvela phakathi kwenu umprofeti ingabe umphuphi wamaphupho alitshengise isibonakaliso loba isimangaliso bese kusenzeka isibonakaliso loba isimangaliso alitshengise sona athi asilandele abanye onkulunkulu elingabaziyo sibakhonze. Lingalaleli amazwi alowo mprofeti loba lowo mphuphi wamaphupho ngoba inkosi uNkulunkulu wenu iyalilinga ukuba yazi ukuthi liyayithanda yini inkosi uNkulunkulu wenu ngenhliziyo yenu yonke la ngomphefumulo wenu wonke. So ke emavesini lawo esiwafundileyo mfundisi kusobala ukuthi umprofeti wamanga angakhuluma izinto zenzakala. Kodwa ke uNkulunkulu abe sebeka izizathu emavesini esiwafundileyo. Sinanzelele umumo wabantwana bakwaIsrayeli ababephakathi kwawo. Babephakathi kwezizwe ezazikhonza uThixo abanengi abachiyeneyo. Kodwa ke bona bekhonza uNkulunkulu weqiniso wasezulwini oyedwa. Yikho ke abe sesithi angakhuluma umprofeti enze izimangaliso abe sesithi kasikhonza abanye onkulunkulu
lingamlaleli ngoba ngiyalilinga ngifuna ukubona ngiyalihlola ukubona ukuthi liyangithanda yini ngenhliziyo zenu zonke so yebo angakhuluma izinto zenzakala umprofeti wamanga kodwa ke kuyikuhlolwa uNkulunkulu akwenzayo abantu bakhe. Ngenye indlela mfundisi kumele sibuyele sakukhuluma siqala Kunjalo. ukuthi isisekelo esiqhakathekileyo yili iBhayibheli. Kunjalo. Kusingeyami kuphela ukuthi hayi ukukhuluma into zenzakala. Kodwa sibone ukuthi into ayikhulumayo iyavumelana yini lalokho kusezindlini kaNkulunkulu. Kunjalo. Siyabonga. Ake sikhangele indaba kaMose laba prophet bakaFaro. Siyabonga. Sifundani? Sikhangela kuExodus 7 ivesi ngu8 sisiya ku13. Lapha sihlangana le ndaba yentonga kaAaron. Eyaguquka yaba yini? Yaba inyoka. So uMose lo Aaron basehlangothini lwabaprofeti beqiniso. Bese kusiza izanuse zikaFaro. Basehlangothini lwabaprofeti bamanga. Sifisa ukuthi sigcizelele lapho ukuthi vele inhlangothi zimbili. Akula mprofeti okuthiwa uzimele yedwa sesente. Abaprofeti bonke amandla kabalawo kodwa kukhona lapha bayathatha khona. So abanye bathatha amandla kuNkulunkulu. Abanye bathatha amandla kubani? kuSathane. Akula osesenta khonapho. So lapha sifunda ukuthi uAaron wenza into wafaka phansi intonga yakhe yaba inyoka. Wenza izimanga. So esenza izimanga abakaFaro labo bafaka intonga zabo ezinengi. Eka Aaron yayi1. Eka prophet bakaFaro zazizinengi. So bonke laba bantu bobabili kumbe amaqembu lawo amabili enelisa ukwenza izimanga. So kuthi ukuthini abaprofeti bakaNkulunkulu bayenza izimanga nabamanga abanjani bayenza izimanga. So kuyini okwehlukanisayo lilizwi likaNkulunkulu. Ngenye indlela mfundisi singeyami kuzimanga. Yes. Kumele ukuthi sidlule izimanga. Yes. Izimanga kodwa akumelanga siphelele izimanga into hayi umpofu wenza izimanga ngakho umprofeti kaNkulunkulu. Yes. Kumele sidlule lapho sihlole ngelizwi likabani likaNkulunkulu. Okunye futhi esikubona lapha ukuthi induku kaAaron yaginya ezanuse zikaFaro. Usitshela ukuthi abaprofeti beqiniso vele bayanqoba ngoba basehlangothini lukaNkulunkulu ngoba baseqinisweni kodwa bakaSathane bayanqotshwa loba bebanengi futhi. So kuyabuyela futhi ukuthi kulamanga leqiniso kulabaprofeti bamanga labaprofeti beqiniso. Sifundani ngendaba kaMose labo Khora labo Dathani? Siyabonga mfundisi. Sizafunda eBhayibhelini njalo encwadini kaManani u16 uNumbers law kumbe imbhalo kwamanye amabhayibheli amadala u16 verse ngelika 3 iBhayibheli lithi lona ke babahlanganyela oMose loAaron bathi kubo sesidiniwe ngani lonke ibandla lingcwele labantu bonke bangcwele lenkosi ikubo pho liziphakamiselani phezu kwebandla lenkosi na. Ngabaprofeti laba ababezenza abaprofeti uKhora loDathani leqembu lakhe bemelana lomprofeti kaNkulunkulu njengoba ke sitshila ukuthi kulamaqembu amabili. So bayasola lapha ke so ke uMose abese sithena ke kuhle siza kuya phambi kwenkosi ukuze inkosi itsho ukubana ke oqinisileyo ngubani olamanga ngubani. So ke ungafunda ke evesini ngelika 31 iBhayibheli iyacaca ukuthi uNkulunkulu nxa eseziveza ke waziveza ngalindlela ngemva kobana ke esetshengisa ukuthi uMose nguye akhuluma ngaye njengomlomo wakhe. Uvesi ngu31 ibisisithi yona ke kwathi eseqedile wonke la amazwi umhlaba waqhekezeka ngaphansi kwabo nguKhora loDathani leqembu lakhe. Vesi ngu32 wavuleka wabaginya lemizi yabo labo bonke abantu bakoKhora lempahla yabo yonke ngoba babemelana lomprofeti kaNkulunkulu bathola isigwebo esivela kuNkulunkulu. Ngenye indlela mfundisi abaprofeti bamanga abaphethi kuhle. Kunjalo mfundisi. Abaphethi kuhle. Njalo futhi njengoba usitsho ukuthi abaprofeti bamanga labeqiniso kuhlala kusiba khona ukumelana ukuthize. Kunjalo. Kodwa uNkulunkulu abeseveza uthena nguye omila abaprofeti beqiniso. Siyabonga. Sifundani ngendaba kaElijah labaprofeti kanje babebangaki? Right, siyabonga abaprofeti bakabhali. Sifunda lapha encwadini yamakhosi okuqala ngu18 ungakhangela nje isahluko sonke kodwa siyegcila ku21 la ku39 amavesi. Lapha uElijah umala abaprofeti bakabhali kumbe ngathi uphikisana labaprofeti bakabhali. Abakabhali babe ngu450
bese kusiba labanye okuthiwa ngabaka Ashera ababe ngu400 so ukuthi total kwakuyi 850 versus 1 right khona lapho sehle sifundo okunye ukuthi akuyingenani ngoba kwenye isikhathi abanye abantu bangathi abaprofeti laba abaningi bonke ukuthi shuwa bangaba semangeni bonke laba lo oyedwa abe nguyoqinisile abanye kungabamangalisa khona kodwa lapha sibona ukuthi akuyingenamba kuya ngokweyama elizwini likaNkulunkulu kunjani inkosi ithini ilizwi lenkosi lithini right so iqiniso kale yamanga emananini kodwa leme ezwini likaNkulunkulu ngokunye lokho then okunye futhi kuverse 21 1 Kings 18 verse 21 uElisha uthi kuyoze kube nini linhliziyo mbi nxa uBhali enguNkulunkulu umlandeleni nxa uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba enguNkulunkulu umlandeleni lapha engxenye singagcizelela kubalaleli ukuthi umuntu kumele acace kulabo abantu abathanda inkolo zokuhlanganisa ukuthi uyabefuna ukuhamba kuba prophet bamanga aphinde ahlanganise futhi leqiniso likaNkulunkulu akuvumi ukuthi kuhlangane kulamaqembu amabili kuphela kumele ukhethe iside likaNkulunkulu kumbe elesitha kodwa akulamuntu ongama esenta so uElisha uthi ukuhlanganisa akuvumi kumele ume eqenjini elinjani elilodwa so uElisha lapha sibona enqoba abaprofeti bamanga 850 labo futhi babhubha ekucineni kusitsho ukuthi umprofeti wamanga kala siphetho esinjani esihle kodwa umprofeti weqiniso uyanqoba ngoba usehlangothini lukaThixo nasindaba balaleli indaba yabaprofeti beqiniso labaprofeti bamanga ngilethemba lokuthi indaba abafundisi abayiletha phambi kwethu indaba esihlangana layo nsuku ngensuku ukuthi siqathanise sibone ukuthi abaprofeti bamanga labeqiniso yibaphi nxa sikhangela iBhayibheli lokho silandela besingathatha indaba eziningi eBhayibheli kodwa sikhethe mhlawumbe ezindutshwana ukuthi lawe mlaleli uzilandele kule ndaba kaJeremiah loHananiah siyabonga mfundisi indaba kaJeremiah loHananiah siyithola futhi eBhayibhelini kuJeremiah ngu28 sizakhangela ivesi ngelika 9 levesi ngelika 16 kusiya kwelika 17 right uvesi ngu9 kuJeremiah ngu28 ithi yona ke kodwa lo mprofeti ochumayela ngokuthula lapho seligcwalisekile ilizwi lakhe kuzabonakala ukuthi ungumprofeti othunywe inkosi sibili ngamanye amazwi abaprofeti bathanda ukuchumayela izinto abantu abafuna ukuzizwa bachumayele ngokuthula khona ukuthula kunjani kungekho abe sesithi kodwa ke okuza kugcwaliseka ngenkulumo yabo yiko kuzabaveza ukuthi ngabe iqiniso yini kumbe kasibo beqiniso lo umprofeti owayemelana lo Jeremiah oHananiah sithola ke ikakhulu kuvesi ngu16 lo 17 chumayela amanga ngenxa yokuthi wachumayela amanga njengoba ke sike sabona ngale uMosi lezinyanga zeGibhithe sabona futhi ngale uKora loDathani sabona uElijah labaprofeti bakaBhali sibona kathesi uJeremiah loHananiah futhi ivesi ngelika 16 lapha ibisisithona ke ngoba wayechumayele amanga sithi umprofeti uthi ngakho inkosi ithi khangela ngizakususa emhlabeni ngawona lo umnyaka nje uzakufa ngoba uchumayele ukuhlamuka enkosini ivesi ngelika 17 wafa uHananiah umprofeti ngawona lowana umnyaka ngenyanga yesikhombisa ngoba echumayela amanga so sifundani mfundisi lapha okunye ngizokuthinta indaba yokuthi abaprofeti bamanga kwesinye isikhathi bafuna ukuchumayela izinto abantu abazikholisayo kulalokho uNkulunkulu akukhulumileyo ngoba into ekhulunywa nguNkulunkulu kwesinye isikhathi iba ingamnandi ibuhlungu kunjani ngoba indaba oyibala anti kukhulunywa ngokuthunjwa beseBhabhiloni lo uthona hayi kakulanto enjalo so abantu bafuna ukuzwa into ezimnandi endlebeni zabo so umprofeti wamanga ufuna uyakwazi ukuchuna uthi abantu ukuchuna into yabo ukuthi ikhuluma okufunwa abantu sifundani ngomakhaya indaba epho sihambelana lesisikhuluma ngayo siyabo sihlangana futhi lamaqembu amabili lapha Amakhosi akuqala 22 ivesi ngu20 ungafunda uyefika ku22 lapha sihlangana le ndaba eqhathekileyo futhi ikakhulu nxa sikhuluma indaba yokuhlola abaprofeti lamaqembu la amabili ungafunda uvesi 20 usiya ku22 kuthiwa uNkulunkulu wathi ngubani ozahamba ayekhohlisa uAhab ukuze ayefela eRamoth Gilead kuthiwa kwasokuzwakala imimoya ikhulumisana omunye sithi ngizahamba so lapha sifundani ngomcabango wamaHebheru
amaHebheru babesithi uNkulunkulu into angavimbi ukuthi yenzakale nguye onjani oyenzileyo. So uNkulunkulu angavumela ulutho bathi nguye olwenzileyo. So lapha yikho kwenzakala la. uAhabu wabiza abaprofeti abangu400. Wababuza wathi nihambe yini empini ngizanqoba. Labana bamqila bathi hamba uzakwenza njani? Uzanqoba. So uNkulunkulu wavumela ukuthi bamqile. Yikho ukukhulunywa la. Ungakadluli mfundisi babe sithi bona uNkulunkulu utsho njalo. Babe buya ngokuthi inkosi ithe hamba. Khona abafuthi sifunda ukuthi akula mprofeti wamanga othi uSathane uthe. Wonke uyakwazi ukuthi ngavela uSathane uthe. Abantu zamlalela. So wonke umuntu ubuya ngebizo lika Jesu. Yikho esikubonayo lapha. So uAhabu ngenxa ukuthi wayengathandi iqiniso. uNkulunkulu wavumela ukuthi imimoya imikhohlise. Yikho ukuchasiswayo lapha. So singekela thina ke njengabantwana bakaNkulunkulu ukuthanda iqiniso. uNkulunkulu kasoze asincedise ukuthi sihlole abaprofeti sivikeleke. uMikhaya wabuya watshela uAhabu waqala wamtshela khona okwakukhulunywe yilabo uAhabu wathi ahamba utantshela iqiniso. Wasemtshela wathi hayi uzakufa wena empini. uAhabu wathi vele ngiyakwazi ukuthi wena awungithandi vele akulanto enhle oyikhuluma ngobani ngani. So kwezinye izikhathi abaprofeti beqiniso bayakhuluma enye into ebuhlungu zibili. Iqiniso ebuhlungu. So abantu abaningi abakufuni khonoko. Bafuna ukuzokuma okumnandi endlebeni zakho. uPaul utsho njalo kuThesalonika ngale. Ukuthi abantu bensuku zokuqina bazazidingela abafundisi babo abachumayela okumnandi endlebeni. So singaba ngabantu labantu abathanda intshumayelo ezimnandi endlebeni singafuni iqiniso. uNkulunkulu uyasusa ihawu lakhe. Abaprofeti bamanga basiduhisa. Kodwa singaba ngabantu abathanda iqiniso. uNkulunkulu uyasinika umoya engcwele asincedise ukuthi sibahlole ngeBhayibhili bese sivikeleka ewuqilweni. Lapha mfundisi ungakayithi abaprofeti laba bangu400 bonke babekhuluma okungayisikho. Sesibuyela futhi ngale kuElijah le 850 yakhe. Antu yabona ukuthi lapha amanamba ukhaya ngathi kusebenza iqiniso hayi inombolo. So singeyami kunombolo ukuthi kambe shwa abantu bonke laba uquqaba lonke lolu lungabe lulahlekile umuntu oyedwa abe nguyeke eqinisweni ngombe laba baluthwana balihlekana inengi kube yileli lahlekileyo. Aseyameni ekuthini ilizwi likaNkulunkulu lithi ukuwakhuluma ukuthi kulomoya esithena nxa ngimi lo Jesu sibanengi majority. Me and my Jesus are a majority. That's right. Yindaba eqhathekile umana lo Jesu wakho lelizwi lakhe. So kumele siqede bafundisa indaba. uJesu yena wathini ngensuku zokucina labaprofeti bamanga labo? Ukhona uJesu akukhuluma? Kukhona mfundisi. Esikubongelayo njengoba ke sike sakukhuluma ngeviki eliphelileyo ukuthi umprofeti ngumsomlomo kaNkulunkulu. Sekunxa sesikhuluma ngoJesu kathesi sesikhuluma ngalokho akugcizelelayo njengendodana kaNkulunkulu njengoNkulunkulu. Sizafunda kuMatewu ngo24 ivesi ngelika 4 kusiya kwelika 6. Ithona ke uJesu waphendula wathi kaphelani lingadukiswa umuntu ngoba abanengi bazakuza ngebizo lami besithi mina nginguKristu badukisa abanengi. Lizakuzwa ngezimpi lamahungahunga ezimpi khangelani lingethuki ngoba lokhu kufanele kwenzeke kodwa ke ukuphela kuzabe kungakafiki. So uJesu lapha unika isixwayiso ngabaprofeti bamanga abeza ngebizo lakhe. Labo Kristu bamanga futhi abeza ngebizo lakhe. Injongo ukuthi baduhise abanengi. Abakodwa baza kumeqinisweni ngabasoze beduke. Kunjalo mfundisi. Kule mhloliso yini onikwayo kuTestament elidala ukuhlola abaprofeti? Siyabonga. Singakhangela uDuteronomi 18 verse 21 lo 22. uNkulunkulu uthi yana laphana umprofeti angabuya akhulume. Ilizwi lakhe nxa lingagcwalisekanga. Kuthi ukuthi asomprofeti weqiniso. Singamesabi. Itsho njalo iBhayibhili. So umprofeti angakhuluma ulutho lungagcwaliseki. Kuthi ukuthi kathunywa ngubani? nguJehova. Ngithanda amazwi futhi ukuthi singamesabi. Ngoba esikhathini eziningi abantu abaningi umuntu angabuya angatshelwa ngomunye umuntu nje engcenye ngomprofeti ukuthi uyavuka ungekho kusasa. Umuntu vele sekukho kunye omalisayo. Khona futhi kuyabangela ukuthi abantu bayidinga iprotection yabaprofeti bamanga. Kodwa lapha iBhayibhili ithi nxa umprofeti ekhuluma into ezingagcwalisekiyo lingamesabi ngoba kathunywa ngubani? nguJehova. Ngomunye umhloliso lo wokuhlola umprofeti angakhuluma ulutho lungagcwaliseki kuthi ukuthi kathunywa nguJehova. Siyabonga abafundisi isikhathi sethu sesifikile emaphethelweni. Sithanda ukubonga abalaleli lelithuba esibe nalo. Ngithemba liphathisekile indaba ithi yona kasihloleni abaprofeti. Ngokulaba profeti beqiniso laba profeti bamanga.
ungavumi ukwedukiswa kumbe ukulahleka wena uphiwe iqiniso. Siyabonga abafundisi. Inombolo zocingo ngu078 ngiphinde kahle 0718444196 0718444196 WhatsApp. Nxa udinga ukuthi uzwe okunengi kumbe uthunyelwe lesi sifundo osizwileyo kuredio yakho siyakuthumela. Nxa utshaya ucingo 0786204000 0786204000. Siyabonga kakhulu ithuba esibelalo, aliqhubeke silalela lolu hlelo iBhayibhili lingaba ngelakho. Sizabuza imibuzo kumaviki alandelayo, lalela usiya phambili. Inkosi belani, inkosi ilibusise ngamunye ngamunye. Siyabonga.